خیلی که خودی شما تماشا کردید ما همراهی موهپیکریار و از تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان تو یک قهوهخانه خلای اومدیم که برای صحبت درستن اینجا خیلی مناسب دونستیم. بیننده های عزیز و ارجمند از نام شما ما با هم صحبتمون انیقترش با موهپیکریار و درود میگیم. السلام علیکم. سلام. البته از خوجندی بوستانی از نام مخلصان خوجندیتون با شما یک سلامی آتشین آورده. تشکر زیاد چون من خوجند رو بین‌نهایت دوست می‌دارم و علل خصوص مخلصانی که در اونجا دارم، دوستانی که در اونجا دارم بسیار پزمانشون شدم و بسیار دوستشون می‌دارم. سپاس. منم خرسند هستم که شما محض برای آنها دعوت و تکلیف ما رو در راه نموندید یا به زمین نگذاشتید و راضی شدید. البته محمود جان چون این برنامه‌ای که من با شما یعنی بگیم که مصاحبه میکنیم این برنامه دوم است. یکم برنامه من با شما به فکرم یک دو سه سال پیش بود و خیلی برنامه جالب بود با خودی من هم پسند آمد و همه در حقیقت باور کردن همین گونه هم بود. چطور شما مرا از خونه قپیدید و تا جای کار گسیل کردید و خب یک برنامه که ناگهانی قبل روسا میگن که کسی نکنه голову میغلطد به مثل همون. خب من امیدوارم هستم که صحبت امروزه امون از صحبت قبلی باز هم گرمتر می شود. شاید من هم همین گونه فکر دارم نو بسته از اونی که من خودم حاضر روزه دارم و حاضر فکر میکنم باید روزایم رو نیت کرده کشایم اگر با اجازت شما. ما حق و حقوق اجازت ندادن نداریم. مرحبا. بگذار روزه شما قبول گردد. تشکر زیاد. من میدونم که خودی حاضر مخابطا بسیار میشم پایانی نوار که موهپیکریار و روزهشان رو کشادن. محمود خان برای چی روزه‌دار نیستیم باید این چیز رو آشکارا گوییم و سبب روزه‌دار نبودنم رو خودم و خداوند میداند. صحبتمون رو ادامه میدیم. خب باری آخر کی رفته بودید به خوجندی بوستانی و سبب سفر شما در چی بود؟ خب باری آخرین پارسال بود و این سفر خیلی خوب هم بود چون من با دوستانم یعنی با خوجسته، خورشید ستورov، گلنوره ما رفتیم تنها برای استراحت. خوجسته همه ما رو دعوت کرد و مهمانی یعنی ما مهمانی خوجسته بودیم و مهمانی خوجند بوستان. هم مهمانی خوجسته هم مهمانی خوجند. بله و در طول بگیم اگر 10 روز ما بنهایت خوب راحت کردیم. یعنی ما بودیم در مرکز شهر و چندین دوستان خود رو من در آنجا خوردم که آنها عموما از آمدن من حتی درک نداشتن، خبر نداشتن و وقتی که دیدم برای چطور با ما زنگ نزدی، برای چطور نگفتی، آگاه نکردی. خب من یک عادت دارم من هیچ وقت پیشکی زنگ نمیزنم و نمیگویم که مرا پیشواز دید انا من به خوجند آمدم. وقتی که در اینستاگرام یا که گویم در دیگر سامانه‌های اجتماعی نوار میگیرم و میپرتویم اونها میبینن و بعد میفهمن که من در خوجند آمدم. یعنی عادتی پیشگویی نداره نه؟ با اون خاطری که اونها رو به تشویش نگذارید یا اینکه دیگر اساس دارد؟ با اون خاطری که اونها رو به تشویش نگذارم. یعنی میدونید من یک عادت دارم که خب هر یک انسان پرابلم زندگی خودش رو دارد و من نمیتوانم گویم که حاضر من انا زنگ میزنم و یا تیز آمادگی بینن و کی میدونه که او در کدام حالت است در چی حال است. میفهمید؟ یعنی من میگویم که من وقتی که خوجند میروم
و در خیابان ها مرا وقتی که میبینن و میشناسن لطف میکنن مهربانی میکنن این است علاقه برای من یک تحفه گرانبها چون وقتی که میگم ممکن است با شما عکس گیریم وقتی که در خیابان ها میبینن و تبسم زیبا میکنن و میگن شما در فیلم ها دیگر هستید در حیات دیگر این برای من عجیب است و من با مردم خوجند رو بینوید دوست دارم بینوید از رفتار و کردار و گفتارشون البته من بدون تعجب گفتم میتونم که مردم خوشایند هم شما رو دوست می‌دارن. میدونید در تاجیکستان شماره هنرمندان تئاتر و کینو کم نیستند. شمارهشون خیلی زیاد هستند ولی برای همه میسر نمیگردد که مشهور شوند. شما رو من به یگان ترس و عروض گفتم میتونم که مشهور هستید. شما سبب مشهوریتون رو در چی میبینید؟ چی باعث کردید همین نقشوی ظالم، نقشوی گنده، نقشوی سختگیرتون؟ میدونید محمود جان یکم این که مشهور شدن در یک مدت کوتاه این بینیت دشوار است و برای مشهور شدن تو باید زینه به زینه بالا روی یعنی نوبسته از اونی که چگونه دشواری ها پیش روی تو می شود و من شکر میکنم از اون که اول خدا به من کمک کرد پس اون مهنت خودت و دوستانم یعنی همسبقانم وقتی که در نزدم بودن کمکم میکردن میفهموندن چون یک وقتی بود که توقف داشتم توقف طولانی بود چند سال؟ یک 9 سال بود سبب زندگی اویلوی یعنی تشویش اویلوی بله فرزند کلون کردن بابای رسوندن و همین گونه وقتی که من باز با تئاتر برگشتم آیسته زینه به زینه از نقش‌های مایده سر کرده طاقت کرده صبر کرده تحمل کرده من زینه به زینه کمی بالا رفتم من نمیگویم که من خود رو یکی که ستاره هم حساب نمیکنم چون من فقط میگویم که ستاره در آسمان است و در آسمان میدرخشد اما ستاره باز خنک است میفهمید او میدرخشد زیبا است اما باز خنکی هم داره بنده نه یعنی به نزدیک یک برنامه بود که هنرمند بین‌المللی شناخته جمهوری روسیه یوری ستایانوف و با او سوال می‌زنن که تو خودت رو ستاره می‌حسابی و گفت که می‌دونید من با شما یک چی میگم هست ستاره اما هنرمند نیست اما هست هنرمند اما ستاره نیست یعنی ببینید معنیش چگونه است هستن هنرمندانی که خاکسار هستند زمینی هستند یعنی منی اونقدر زیاد ندارن ولی مردم دوستش میدارن مردم حرمت و احترامش میکنن و هستن که گویم بنهایت منش بسیار اما خودش هیچ از هنر و استعداد و صنعت درکی نیست بله بهتره خب ما کمتر میگذاریم به موضوع قبلی که حرف زده ایستاده بودیم بابت توقف شما 9 سال خب در دوام همین 9 سال که شما توقف کردید برای شما یگان چه عیان بود که مردم شما رو از خاطرشون برآوردن نمیشناختن همین گونه حالت ها بودن در دوام 9 سال محمود جان میدونید در دوام 9 سال وقتی که من از تئاتر رفته بودم با سبب اویلوی اون وقت گویم اینترنت نبود اون وقت تلویزیون یعنی بعد جنگ شهروندی یعنی کار ایجادی هم اونقدر زیاد نبود فیلم ها شاید میگرفتن اما باز هم میترسیدیم یعنی در فیلم نقش آفریدن و همین گونه هم شد که من بعد 9 سال وقتی که برگشتم سال 2008 و من تمام هستی وجود خودم رو بخشیدم به صنعت اکتوری یعنی به تئاتر به سینما و شکر میکنم از اونی که حاضر انا همون یعنی مهنت کردگیم برباد نرفته است یعنی وقتی که تو مهنت میکنی صبر میکنی و وقتی که انا همون کسب خود رو به نهایت دوست میداری یعنی دوستداری رویکی نیست دوستداری صمیمی دوستداری پاکی
вақте ки ту дӯст медорӣ албатта ки онам ба ту як гӯем тӯҳфаи гароне ҳам карда метавонад. Туро машҳур мекунад, туро дӯстдори халқ мекунад ва ман шукр мекунам аз оне ки ҳамин гуна шуд. Яъне медонед ман ҳеҷ вақт аз паси машҳур шудан намедавидам ва дар ҳамин 9 соли таваққуфи ман ҳамон багажи зиндагии ман хеле пур шуда буд ва барои ҳунарманд оби дидарезондан ин танҳо дар саҳна оби дидаам дар саҳна мерезондам, хандаҳоямро дар саҳна мекардам. Чун вақте ки пур мешавӣ, мисол вақте ки ту ҳунарманд набошӣ, ту пур мешавӣ, ту мехоҳӣ як ҷое равӣ ки ҳеҷ кас набошад, як доди зани худатро холӣ кунӣ. Бале, доди ман дар саҳна аст. саҳна як таваққуфи асосии шумо дар зиндагӣ аст ки шумо ҳамеша дар ҳамон ҷо таваққуф мекунед. беҳтаре. Имрӯз шумораи гӯем ҳунармандон зиёд шуда ҳастанд. онҳоро ҳунарманд ҳисобидан мумкин аст уманд ки дар филмҳо мебинем? Масалан киро? Шумо номбар кунед, ман гӯям. Ман ки намедонам. Агар исмашонро гирем, шояд хафа шаванд, зеро ки ман гоҳ-гоҳ мухоботоро мехонам. онҷо менависанд ки кани истеъдоди ҳақиқӣ, кани ҳунари ҳаққонӣ. барои чӣ онҳоро истифода мебаранд? барои он ки онҳо арзон ҳастанд ё ки дигар асос дорад? Агар шумо мегуфтед киро номбар мекардед, ман мегуфтам ҷавобашро ба шумо. Масалан ходатон пайгирӣ мекунед сомонаҳои иҷтимоиро ки як актёрҳо имрӯз рӯи экран? Ман медонам, медонед барои чӣ? Барои он ки онҳо мехоҳанд шинохта шаванд, яъне машҳур шаванд, аммо ин номумкин аст. маҳмудҷон машҳур шудан яъне яку як бора машҳур намешавед. Мисол медонед, ба ман бисёр вақтҳо мегӯянд, вақте ки ман вориди ягон гӯем агар мошинҳои ҷамъиятӣ шавам ёки дар бале, ва бисёр вақта ба ман мегӯянд ки аҳа мебахшед, мегӯд барои чӣ мегӯд ҳамин як хилос мегӯд ба забони ба ё гап занам як хилос мегӯд ҳунар надорад, ҳичи нестад, гап мезанад сохта. Уч хеле актёрай. Чӣ ба худашона актёр мегиранд? Мефаҳмед, ин ба ман сахт мерасад, чун ман ҳунарманди ҳирфаӣ ҳастам ва ин мактабро хондагӣ ҳастам. Ман намегӯям ки бисёриаш ҳамин тавр аст. Не, ҳастанд бачаҳое ки истеъдод доранд, талош мекунанд. Бале ҳастанд оное ки ба хотири реклама, ба хотири худшиносӣ, ба хотири ман намедонам ба қавли оно ситора шудан. Яъне ин нодуруст аст. Ман фақат ба ман менависанд ҳатто ки маълимаҷон шумо шогирд намегиред, апаҷон шумо шогирд намегиред, ман мехоҳам шогирди шумо шавам. Ман медонед фақат мегӯям, медонед донишкадаи санъат ба номи Мирзо Турсунзода ҳаст. равед онҷо 4 сол таҳсил кунед, хонед, омӯзед. барои чӣ ман мегӯям? Барое ки вақте ки онҳо мераванд хонданӣ, барои ин сабр даркор аст. чун ҳунарманд яку як бора намешавӣ. ту мактабро мегузарӣ ва мактаби муайяни худро дорад. аз бар кардани либосҳои зебо ва хушсифат барои мардон таровату ҳаловати нотакрор мебахшад. калонтарин мағозаи либосҳои мардонаи асл дар шаҳри хуҷанд аз навгониҳои баҳории худ хабар дода ба хотири эҳсоси рангин ва хушҳолии шумо беҳтарин намудҳои либосҳои мардонаро аз брендҳои машҳури туркӣ пешниҳод менамояд. лаззати табиати зебои баҳорро бо либосҳои босифати мағозаи асл таҷриба намоед. аслӣ будани либосҳоро мағозаи асл кафолат медиҳад. аз назари шумо ҳунарманди тоҷик бой шуда метавонад? сарватманд, пулдор шуда метавонад? саволи бениҳоят нозук. бой метавонад аз кадом ҷиҳат шумо фаҳмида меҳастед ки бой шуда метавонад? аз ҷиҳати иқтисодӣ ё аз ҷиҳати маънавӣ? молиявӣ. иқтисодиаш не, иқтисодиаш қати бой намешавад. ягон ҳунарманди тоҷик? Не, мо надорем ҳунарманди тоҷик. шояд бошанд ҳунармандое ки хуб мошину дару хона доранд, инам аз оне ки фарзандон калон шудагӣ, бузург шудагӣ, дар гӯем агар
корхонаҳое ки маоши хеле бузург мегиранд шояд ба ё кӯмак кунанд. Не дар мо аз ҷиҳати вазъи иқтисодӣ бой намешавад, дар мо аз ҷиҳати маънавӣ ҳунармандо бой мешаванд, дар мо аз ҷиҳати гӯем меҳру муҳаббати мухлисон мо бой мешавем. Ва бойгарии мо медонед боз дар чи аст. Вақте ки мисол бо кадом коре ягон корхонаи надароӣ туро мешиносанд, ҳурмату эҳтиромат мекунанд ва не намегӯянд. Яъне ин аст бойгарии мо. Бигзор он қадар пули калон нагирем, бигзор, вале ҳурмату эҳтироми мардум, меҳру муҳаббати ино фикр мекунам аз миллионҳо болотар аст. ولی با وجود آن پول هم در کار است. من هم در همین موضوع می‌خواستم حرف بزنم، زیرا که خودتون هم می‌دونید که اکثریت هنرمندای مشهورترین دنیا این میلیون مبلغ دارن. بله میلیون مبلغ دارن، یک چند تا در خانه دارن. یعنی این می‌دونید شاید این از اون باشد که سرپرستی خوب باید پیدا کرد، چون در اونجا مبلغ گنراری که اونا میگیرن گنراری خیلی بزرگ است. من خودم در دو فیلم روسیه نقش آفریدم و با گویم اگر حاضر اقتباس کنیم با پول اونجا خیلی پول کلان گرفتم. قیاس با پول تاجیکستان؟ بله. تخمینا چند قدر؟ فیلمی که توریستی ترانزیت من بازی کردم 4 روز کاری دارم. در مویم هم مثال یک روز کاری می‌کنم، 30 دین میگویم. در تاجیکستان چند بود؟ در اونجا من $1000 گرفتم. در یک روزی کاری تو؟ یک روزی کاری هم. در 4 روز $4000 بله. این سال 2013 بود. در تاجیکستان کم است. نگویم بگذار ما بین هر دوی باقی ماند. نه بهترش نگویم چون به نهایت کم است. یعنی اون مبلغ اگر $1000 نمیدونم با چند تقسیم کردن در کار که همون مبلغ معینی هنرمندای تاجیک رو بیان. خب من شما رو چند سالی آخر میدونم، میشناسم، نقلیات ندارید. من نمیگم که شما قوه یا قربی خریداری ندارید، نه، البته داره. فرزندتون رو میدونم که صاحب نقلیات هستند. این خریداری نکردن نقلیات شخصی سبب در چی است؟ شما از عهده راندن نمیبرید یا اینکه نه؟ من میدونید از عهده راندن کم بیش میبرایم، اما من از حضور ماشین بینهایت زیاد شدگی است و میدونید میترسم که یکم کس پمیخ نتیاد و من باز یکم درق بنازم. از این میترسم، ولی با من زیاد دوستانم میگویند که با تو ماشین میزه، با تو باید ماشین شوی. من گفتم خیر زورم شاید با یک پون ماشین چی میگن اوپل استرا میگن چی میگن از اون هم خورتر تیکو کم و بیش. نو با این ماشینایی که مثل لکسوس من نمیدونم با چی میگن ماشینای بزرگی قیمت بغیر از لکسوس پرادو رنج روور من زورم با این چیزا نمیرسه. زوری مالیاتون؟ البته زوری مالیوی هم نمیرسد و میدونید مثل یک چیز است، هنرمندان در فیلم ها یک سال یک بار 2 بار یا 3 بار فیلم میآفرند، یعنی نقش میآفرند، هر روز ندارند. بله. سراینده ها باشه هر روز توی دارن و توی آنها خیلی بزرگ است، درآمدی خوب است، آفرینشون احسنشون. ولی در ما هنرمندای نیست. اگر در هنرمندای هم همین گونه می بود و دستگیری میکردن شاید عالم گلستان میشد. اکثریت هنرمندای تئاتر یا کینو به حیث راوی به توی ها میروند، شما چرا نمیروید؟ ندیدم یکم باری که شما در توی سخن کرده ایستاده باشید که عروس و داماد خوشبخت شوید و دیگر سخن ها؟ مام جان میدونید برای چی؟ برای اینکه این پیشنهاد با من بسیار بود، راوی شدن. و دیروز هم یک بچه‌ک نویس که پجان ما می‌خواستیم شما همچون برنده به توی دعوت کنیم، ولی من نیستم. متاسفانه من برنده توی نیستم. و وقتی که دوستانم گفتن که برای چی تو چهره شناخته تو، یعنی دعوت‌هایت زیاد می‌شود، تو همه دعوت می‌کنن، آهسته یاد می‌گیری
ман мефаҳмам пул аст даромад аст ва пули хуб аст, аммо як чизи дигар аст ки ман яъне вақте ки ровӣ ки шудам, ҳунармандии ман як тараф мешавад, нақшофариҳои ман як тараф мешавад ва ҳамаш сохта мешавад. онҳое ки ба ҳайси ровӣ ба тӯи маъракаҳо рафта истоданд сохта шуда истодааст аз назари шумо? Не, медонед, ҳунарманд ҳунармандои театр ё ровӣ ҳастанд, мисли ровӣ журналистои хеле ҳирфаӣ ҳастанд ки тӯйҳоро хеле хуб мебаранд, чун онҳо аллакай худашон журналист ҳастанд ва ровии барномаҳои телевизионӣ ҳастанд ва ана ҳамун нутқи саҳнаашон, ана ҳамун тарзи суҳбаташон аллакай яъне чӣ ба шумо фаҳмонам, яъне барои тӯй мувофиқа мекунад. барои саҳнаи тӯй. Бале, ва он тарзи гап задан, барое ки бояд тарзи гап задан ҳам дигар бошад. хуб, мегузарем ба дигар мавзӯъ. ман ба дастони шумо назар андохта истодам, ин қадар зебогиҳо медонед, ман дар мардуми оддӣ ин гуна зебогиҳо, ин гуна ороишотро, ин гуна ангуштаринҳоро намебинам. Лекин аксарияти кормандони театр ё кино доранд ҳамин гуна. Ҳамин чӣ гуна шарҳ медиҳед? Мо бояд фарқ кунем аз дигар. бо ангуштариҳо, бо дастпонаҳо. Бале, бояд фарқ кунем. Ман худам нағз мебинам дастпонаҳои зиёд, яъне медонед, яъне ин чалҳое ки мебинед ҳамаш нуқра аст. Яъне ман нуқраро бисёр дӯст медорам. Нуқра барои саломатӣ ҳам фоида дорад. аз ҳамин сабаб ман фақат нуқра мекунам ва дастпонаҳоямро мекунам ва гӯем агар ин ҳам як, яъне гуфтам ки бояд аз дигаромо фарқ кунем. аз худи ватанамо харидорӣ кардаед ё берун аз ватан? Инро ба ман аз Ҳиндустон оварданд, дастпонаҳоро дар 8 мартуфа карданд. Хуб, агар гӯем инро ҳам ба ман ҳунарманди азизамон Мавлона Наҷмиддинова дар 8 мартуфа кард. Хуб, ҳамаш қариб ки тӯҳфа. Аксарияташ тӯҳфа. Боз тӯҳфаҳои дигар дар хона ҳаст? Бале, ҳаст. Саломат бошед. гузарем боз ҳам ба дигар мавзӯъ. Ман умедворам ҳастам ки шуморо хаста накардем ё хаста шудед? шумо яке аз ҳунармандоне ҳастед ки фақат ва фақат дар нақшҳои ганда бозӣ мекунед. лекин медонам инсони нақс ҳастед. то кай ин нақшҳои ганда, то кай ин нақшҳои сахтгирӣ? Маҳмудҷон, медонед, бояд ягон кас нақши бадро бозӣ кунад. барои чӣ айнан охир шумо? Хай намедонам, шояд барои коргардонҳо ҳоло пайдо нашудааст, яъне ҳамин зане ки фақат хуштоманҳои золимро бозӣ кунад, нақшҳои ҳамин манфиро бозӣ кунад. нақши хубро бозидан ҳама метавонанд. нақши хубро бозидан ин каме сабуктар аст. нақши бадро на ҳар кас. Яъне аз гӯем амплуаам вобаста аст. Ман дорам нақшҳои хуб ҳам дорам. ва пеш дар чандин филмҳо фақат модарони ғамзада, гириёлуд бозӣ мекардам. Аммо дар ёди як касе намонд. вақте нақши бадро бозӣ кардан сар кардам, ҳама дар ёдашон мондам. яъне дар чеҳраи ман ба ҳамаи онҳо аллакай ошно шуд. хулоса шумо розӣ ҳастед аз ҳамин нақшҳои гандаатон? Не, акун чӣ қадр гӯем розӣ ҳастам ё не, нақшҳои гандаро бозӣ кардан ин маънои онро надорад ки ман худам мефаҳмам ин гуна нақш офарам. яъне ман нишон медиҳам ки аз канор ба дигар хуштоманҳо ки мумкин нест нисбати келин ин гуна рафтор кардан. мефаҳмед? мумкин нест нисбати писар фарзандат ин гуна рафтор кардан. ту модар ҳастӣ, ту хуштоман ҳастӣ, новобаста аз он ту пеш аз ҳама зан ҳастӣ. ва ман нишон медиҳам ки онҳо бубинанд худашонро ва бо ҳамин хатогии худро ислоҳ кунанд. ана ҳаминаш сабабҳои зиёдаш. ва дар 12 соли интизорӣ бо Муҳиддини Музаффар, дар ана арӯси замонавӣ, дар қасри ғам. мабодо ҳамин мавзӯъҳои филмҳои тоҷик ҳама бо як мавзӯъ, бо як равия нарафта истодааст аз назари шумо? рафтодааст, чун шояд ба мардуми мо ин наздиктар аст. аммо ман мехостам ки як филме гирифта шавад, филми муосир, яъне ҳозиразамон. ва шарт не ки мо фақат муносибати келину хуштоманро нишон диҳем.
ҳаст проблемаҳо зиёд ҳастанд. Проблемаи оне ки мисол чита муносибати зану шавҳар ҳаст, тарбияи фарзанд ҳаст ва яъне хуб норасогӣ дар зиндагӣ сабабҳои зиёд ҳаст. худкушиҳо аз чӣ сабаб мешавад? Яъне ҳаст бисёр проблемаҳо ҳаст, метавонем филм кунем. то ҷое ман иттилоъ дорам барои нақш офаридан дар ин ё он филм албатта коргардонҳо пешакӣ ҳунармандро интихоб мекунанд ва ҳолатҳое мешавад ки ба ҳунарманд вазифасупорӣ мешавад ки ту бояд вазн вес мегӯяна вес ҷамъ кунӣ ё ин ки тарк кунӣ. Дар шумо ҳамчунин ҳолат буд? бале, дар ман ба наздикӣ коргардони зан апай муҳаббат сатторӣ як филм гирифтанӣ ҳастанд ва ба ман аллакай пеш аз рамазон гуфта буданд ки муҳпайкарҷон ту бояд хароб шавӣ, яъне бояд хароб шавӣ, хушоятро ҳафз кунӣ, яъне бисёр чизо. ман гуфтам бошад, чаро не. Тахминан чанд килограмм гуфтанд? Аниқ гуфтанд? Аниқ нагуфтанд чанд кило, аммо аз он дидагиам гуфтанд ки бояд хароб шавӣ, як 5 кило ту бояд партоӣ. Ва ман фикр мекунам ки ман аз пештара дида каме аллакай харобтар шудам. инам бо кӯмаки моҳи шарифи рамазон. шудааст ҳолатҳое ки мисол бо ягон ҳунарманд шумо дар як ҷойгӣ нақш меофариду ҳунару истеъдоди ана ҳамон нафар шуморо қонеъ намекунад? бале, буда ҳамин ҳолатҳо дар кадом филмҳо? дар якчандта филм буд ва боз мегӯям ки вақте ки ҳунарманд ҳирфаӣ нест душвор аст. вақте ки ман допустим яъне ҳамчун модар нақш меофараму ба чашми вай бо чашми модар нигоҳ мекунам, ашк пур мешаваду ба вай ба мисли кунда тарафи ман нигоҳ мекунад ҳеч не. албатта ки ҷангу ҷанҷол ман зиёд мешавад. ман вақте ки бо ҳунармандони ҳирфаӣ кор мекунам ман роҳат мекунам, чунки медонам яъне ҳолат яъне ана ҳамон гӯем бо партнёр чӣ гуна муносибат кардану мефаҳмед. вақте ки ту мебинӣ ки ин партнёри ту ҳечи аст, яъне умуман ин мактабро гузаштагӣ нест, бадбахтона ин душвор аст. ва ман ҳатто дар ана ҳамон вақти навор боз кӯмак мекунам, яъне кӯмак мекунам ки яъне гуна кардан дар кор, ана ин тавр бояд шавад. агар иштибоҳ накунам 2 сол қабл буд ки саросари Тоҷикистонро як овоза фаро гирифт ки Моҳпайкарёрова ба Турсия меравад ва модари Борак мешавад. ин танҳо овозаҳои холӣ буда, агар иштибоҳ накунам? ин овоза набуд, ин ҳақиқат дошт маҳмудҷон ва ман бояд мерафтам. яъне ман бояд мерафтам ва худатон медонед ки коронавирус сар зад, пандемия яъне карантин ва он филмро таваққуф гузоштанд як муддат ва гуфтанд ки Бурак Осичи дар филми Осмон нақш асосӣ ки ҳаст нақш меофарад ва ин танҳо филми Турсия набуд, ин буд Фаронса, Россия, Турсия, яъне 3 мамлакат. ва ман аз тарафи Русия даъват шудагӣ будам ва ман гуфтам ки хуб вақте ки ин проекту ин лоиҳа ҳамонро як муддате таваққуф гузоштам, гуфтам як муддате то он ҳама корояшро анҷом надиҳад мо сар намекунем. яъне ҳамаш сабабаш ана ҳамин пандемия буд. тайёриятон чӣ гуна буд? тайёриям хеле оли буд. Боракро ман аз наздик мебинам ва дигар ҳунармандонро аз наздик мебинам. хеле ҳам хушҳол шудагӣ будам ва вақте ки дар кастинг дар Турсия шуда буд ва вақте ки аз байни 10 нафаре ки дар онҷо буд ман гузаштам. шумо рафта будедан иштирок кардед дар Турсия? хоб ва вақте ки гуфтам ки ман 23 ноябр бояд парвоз доштам, чиптам гирифтагӣ буд ва вақте ки дар меҳмонхона будам ба ман аз поён аз ресепшн занг мезананд, мегӯянд ки поён фароед назди шумо одамҳо омадагӣ ҳастанд. ман фаромадам, дар онҷа буд тарҷумон, продюсер ва агенте ки маро пешниҳод кардагӣ буд Володя. ва вақте ки он гуфт ки продюсер гуфт ки шумо ин шартнома ба имзо гузорад, яъне аллакай шартнома
омода буд. Шартномаро овардам. Ва ман гуфтам ки чанд пул инҷа бар. Ва вақте ки нарх арзиши рӯзи кори шумо бале $5000. баъд чӣ шуд баъд баъд бовар кунед вақте ки ба ман гуфтанд ки ту гузашти доде ки ман дар онҷа задам одамое ки дар онҷа нишаста буданд шок шудану нигоҳ карданд гуфтанд ки бо ин хонум чӣ шудааст гуфта худи продюсер тарҷумон гуфт ки просто гуфт ки вай дар ҳолати шокӣ аст яъне дар ҳаёташ ҳеҷ боварӣ надошт ки вай мегузарад яъне вақте ки имзо гузаштам яъне муҳр гузошта шуд ман бояд моҳи хато накунам май буд ё апрел буд ман бояд барои гӯем костюм яъне барои сарулибос бояд мерафтам яъне онҳо бояд чен мекарданд ҳамаашро вай мекарданд баъд боз гуфтанд ки як бора мебиёӣ ҳаминҷа ба як бора ҳамаша тайёр мекунам яъне 10 рӯзи кори доштам 10 рӯзи кори доштам аз 10 рӯз гуфтам шояд як моҳ ту дар ҳаминҷо истӣ чун медонед филм чӣ гуна гирифта мешавад мисол шумо имрӯз банд ҳастед паго банд ҳастед пагои дигар шумо сёмка надоред метавонед дам гиред яъне як бора онҳо 10 рӯзи туе ба навор намегиранд инҷо ҳаст рӯзе ки як рӯз 2 рӯз ту сёмка дорӣ ё 3 рӯз дар байнашон мешавад ки ту ҳамон рӯз навор надорӣ ин ҳамаш аз яъне чӣ тавре ки мегӯянд ва ё раскадровка кадров мекунанд ассистент по актёрам доранд ҳамашро ӯ бо коргардон яъне ҳал мекунаду баъд пешниҳод мешавад яъне кор ҳамин гуна буд бале фақат рӯзҳои сабт пардохт карда мешавад ҳамин тавр рӯзҳои истироҳат не рӯзҳои истироҳат таъмин аз оне ки хурду хӯрок ҷои хоб аз ҳисоби ташкилкунандагон албатта ва ё даъват мекунанд аз ҳамин ҳисоб чӣ қадар оҳ кашида бошед баъде ки ба шумо муяссар нагардид баъде ки ана ҳамин пандемия боис гардид ки бисёр корҳои бисёр шахсони фикр мекунам гирья кардед не гирья накардам не ман ҳеҷ вақт барои ин чизо гирья намекунам ва фақат мегӯям насиб ҳамаш дар дасти худо аст хоста бошад ки медонад ин сол нашуд соли оянда ман одами басабрам ман сабр мекунам яъне сабр кардан мегӯям ки сабр кунӣ аз ғура ҳалво мехозад ман ҳамин гуна тоқат мекунам вале он рӯз дер нест ки такроран аз ин ҳам дида балоиҳои калонтар шуморо даъват мекунанд иншолло ман умед дорам ва ҳамин гуна ҳам ба фикрам мешавад ба наздики мо иқрор ҳастем ки борак дар хитанам машҳур аст зеро хабаре ки паҳн гардид фақат ин буд набуд номи филм набуд дигар фақат хабар ин гуна буд ки моҳпайкарёрова модари дар нақши модари борак ман умедворам ҳастам ки он рӯз дер нест ки шумо машҳуртарин инсонҳои рӯи оламро боз ҳам аз наздиктар мебинед агар ҳамин кор шавад албатта ки ман медонед тоҷикистони худро пеш аз ҳама муаррифӣ мекунам ва албатта ки аз дастам ояд кӯшиш мекунам ки ҳунармандони беҳтарини худи ҷумҳурии тоҷикистонамро боз ҳам он тараф барам албатта мо ба шумо боварӣ комил дорем ва аз шумо албатта ки диламо пур аст бинандаҳои азизу арҷуманд худатон воқиф ҳастед ки худи ҳозир моҳпайкарёрова даҳонашонро кушоданд яъне рӯзаи худро шикастанд агар мо бо моҳпайкарёрова соатҳо рӯзҳо ҳафтаҳо моҳҳо ё шояд солҳо ҳам агар ҳамсӯҳбат шавем кам аст вале боз ҳам як чизи дигар ки мо бояд бисёр хаста накунем тамониёти ман ҳамин дар моҳи шарифи рамазон ҳамин аст ки ба ҳамаи шумо пеш аз ҳама саломатӣ хоҳонам хушҳолӣ хоҳонам ва гуфтанӣ ҳастам ки ба наздикӣ дар хуҷанди бостонӣ мешавам ва фикр мекунам бо тамоми азизону дӯстонам дар онҷо боз вомехӯрам ва ҳамаи шумоёнро дӯст медорам дӯстии ман меҳру муҳаббати ман нисбати ҳамаи шумо бузург аст боқӣ сеҳату саломат бошед
сипос. Албатта оғӯши гарми мардуми Хуҷанд ҳамеша барои шумо боз аст. Сипос. Бинандаҳои азизу арҷуманд, ман чихеле ки дар боло қайд карда гузаштам, имрӯз рӯзи сеюмини кории мо дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин рӯзи сеюм ба мо муяссар гардид ки бо Мопайкар Ёрова ҳамсӯҳбат шем. Рӯзҳои дигари кориамон дар пойтахт бо киҳо ҳамсӯҳбат мешем? Албатта рӯзи дигар ба шумо пешниҳод мекунем. Шумо моро ҳамеша ҳамроҳӣ кунед.